Juada November bosumi a yewremu no ene da etoso aduonu Ghana de hye bibia ha e makwa ba e de ba Sompa television so celebrate die kase ahodo a yaboaboa no na ye de be som na nsem yi obeti bi e wo Sompa 90.7 FM sanso ena akopemu asantemantemu a e Sompa 93.1 ni nuanom yo mo obuno mantem no wo mo sabeka kase ni bi e wo Sompa 98.9 FM ye beda wo mo so mabeka ye ho e wo your social media platforms no suni na say Facebook, Instagram, YouTube, Twitter and TikTok active Sompa TV Ghana ne wudru hono mu a wobenya kase ni bi atena wadwenche no susuye no wagya wo hono brepem mekenkan ni na ede amamo ensema mede ba somo no edos nemom de bedi mu akotene no bi ene say MPP amayoko na chura krata edi apamo ekukudam be enan bi omo NPP amanyoko ni monam so emo nipa ba kwa wono so yapamo no wabekasa edi afa ensem no ehon sanso ena nsem bi apiemu ewo ma meteriza kofo na yi ase no opanyi bi akasa abo MPP amanyoko na chipa said ya course no entwe ye sanso ene enya ne ntiye bi edi free sentiment mu e kire se wokopiemu ewo so amerana about papa bi akotwa hwe ewo honom ye wafamu edi ewu ene amane bofo ebetwetwe nkomo edi afa sa ensem no eho awie ekuabo achewa sempeti ene medi kan ye ho en ye do ensem no mu asukon Yenkopiemu ewo MPP amanyoko no akache womatro nkrata bi e de abeto abonten se enipa nan bi yomudo mudwuma ewo amanyoko no mu no ye yewra ya oboabe asamoa nana ohene nto yewra Hobson adoye ene yewra Boniface Abubakar Sadiq womakoye campaign e de ama afafanto party yewra Alankash ne senti womo etintim krata e de apamo womo enkrata beto abonten no na General Secretary edema NPP amayoko no yewra Justin from Ponkodua wono ena na nsa ehye sankrata yase ya na wo kire se party no ewo mra atwaso mu di so na wo hwe article 3 section 5 subsection A4 na ekire enuoma bi a wo se amanyoko no amachidifo no eye nanso sanipa nan etia ne senti ena wonom apamo wo mo enam so ama ye ne yewra Hobson adoye twetwe nkomo ama wo kire mu se MPP amayoko no wo ma ahye da antinuoma bi asiye ne sama ode maye no yetwe bi go ahomaso Constitution here clear. Was say Okoko support independent candidate wa forfeit o membership. Let us watch maintenance antimusen. I want your party baby. Say ekona wo domono wa angasa no. Why you free? Na you who free bibi mo I don't know yapamo. Oye bibi di ajinani. Wa de no. Oye bibi di ajinani. Look, yes me what the men ka yen me option me say alanche manten ana moji de wonu na me ka say me MPP ni but me a sympathizer of alanche manten to abama alanche manten parliamentary me to ama MPP I say no one who so just a parliamentary kwa wo mompe entenye problem me dey no so be ko ba bia say me adan bepe but sata we na ba ye no say ama me kwan major party ni biom eti me kasa ade de punctuations ni o ma ne full stop bi ani hono jati eti o de they should stay tuned e ba be shabro na say pop they should stay tuned look track commission MBA nomination obi am file so kwako contest can say elections anamwa na be do ye na say ye fan say ba obi agra ni ballot paper so na organize eti ye mpepe ye ho enye mapi ti honum ompedi for oh money alanko kasa no omra back no ko choose later with that you see well o there e bia no offer jay but me odua I know enye wono adwene no ode ye eye gabi mu na push no na gabi o trade akọ ne omo ye no be say omo gu MPP ne de gu omo tiri so sa later we omo de ato abonten no ho o de obohu the number of MPP for voluntarily omo ye party executives omo ankasa be resign from the party Sompa be ya papranto juma o de obohu because all the time you omo kasa say no you don't need to resign o de wo because ade no leader no oko independent enye political
Labour Party ni afọ nti duru so a ye de ye wo gidie wo numu so no beti ma transform Ghana nti no beto abaman but parliamentary no ye beto ama ye MPP omo sise ya enye problem me that article constitution no pakan MPP constitution no make it at say Holy Bible no me ti ase ye papa na ne me gidie nso de na me gidi what I say ne me gidie no ikite wo bia ne nim de in politics ne honesty say ne odi nukure wo kan nukure want to any ade no maybe gidi say Ghana for the 2 mission is na Ghana ebeyeye nipo kasa ye yera Hobson adoye ni eguso ya wa MPP amanyoko no mu idie ene na no na watwe wie ya na former first lady Mama Teresa Kofo na ye no wo mo ede hihye so na de si ewo ye na sede na enye asem keto mo de hihye so ewo Heroes Park ya ewo Kumase Asante Mantemu ene obehwe Alankash na chidifo ene MPP amanyoko no so chidifo a ehuro we huro no yonko na we nso ehuro no yonko na nam so ema Ashanti regional organizer edema MPP amanyoko no Yera Francis Adomako akasa de afasansem no ya wo kire se Mama Teresa tiase no na wo mpe ne ho asem wo nti na no kasa na ba ne sen ena na yiase ena mudi bonkroi me titi so you know me dear eti say the former president the gentle giant ni huka for afrim ye adele kama won claim problem bi amma etina eba Asante Mantemu who se penifo atrasi ahimfo atrasi etitru atrasi the former president his excellency Jacob for the busuafo nyina atrasi etitru nyina atrasi medie no ekoso kama yebe hu ane say Alan and in the party ni busuafo eba betia wo betia na wo mo dru animo no bia a party mpanyimfo etino the general secretary the national organizer etino na wo mo tutunum no mu ya na say your party phone bi so gira the other side na omo yes omo counter we na yes sa dwumadie we na ye di no look omampanyi o dada na yire TV stations nyina hwebie etino this is not a time it just see show sa niema obi ba be tie na otun no ma na ntun no no so yere enko etino ho no it just say me step in na there a free bar woman tin no de be ya na your party for so a woman say woman so counter anyuma woman adwebre bibia be sizi de wo tia no obetwam akwatie ahimfu ko so ni mai de hoa Heroes Park this year ni titiri aba honi ahimfu mo region aba honi so wo tia be 45 minutes a wo tia kra nyere etino de ekos no di kan make say entwaye Ora Francis Adomako no si ya pe na Yera Imano Osejefi ya ono so Yera Alan Kojoche Matena fa no e de beto so se MPP fo ne sheda pa so mo begu Alan Kashe ni mase e wo sa dwumedie na se movement for change na say na yehu MPP mpanyimfo organizer and secretary na eto yenyum ye yenyum ase e wo ora asarbedi akofie e wa asokwa ye bedru stadium no enyo yatwa ne say amanfo ala neba no monhwe no in a peaceful match na ye chia nyum ye no pe na eto ye amanfo ala neba no pepa ho a ye wo alan na ye wo in a peaceable manner eto yenyum. There is difference between singing and noise making. We weren't making noise. At the end of the day, the best of Musa say, Yamene Yenama. Yemu, Ofra Francois, no, Ujintremu, Onim say, Omono, Omama, Asumjeso, Nemu, Omba, you know, or Pacho, and yes, when you're buying here to Yenam Copenina, Onyamene Yenama. Need some go be a and we are one side, Yamene Yenam, your Tosan, as a video. You better do honor, and I say, your person, you are sitting there, we say, Abia to former President Kufono, also when everybody on crying, mean, everybody on crying, or mining, State House. What to say about Ireland, the Abaya Das? Yamaya Vanity, yet transit TV home. Omo at down back one. So ye cherry ya era and ye journey say and I'm paying for church and I'm going to be steady Ulimono, Omo to Tunumwa. That I'm not on my penny, but ye say, Baumia, and Yamai, and Tina MPP for them put up
paraphernalia no it's table and you hear say o ma dom eba and my phone back alarm because woman said them bisa permission no person bet say yewura alarm trematin then I take one you monitor on here to say e be just tell put papa papa you free party me there ya dem pay you fine ade obi free party mo and from am so you better won ko na mo didi won ko mo dey meet here and you hear no ma can so bet share you e bo was na dem ba and you go from back you say what when I think you say hey I don't know that na and I'm ba be here on share you plan before no na MP before go na kutia MP before go na kutia no and be no ma be ya na aha na ema MP before na so mo wa so mo do ma nyo ma so be tia no e mo say ko ma chi ma ko ma chi I don't know because I'm a party leadership here. It don't that. Yeah. But why you pay and for a free that you want to say, then it's number 2 years. You Yento so eni anko NDC amanyoko no monso do him franka edema NDC amanyoko no yera John Dramani Mahama na wonne ne nkrofo akopie mu e wo bono mantemu se wo mo e bo apro e honom na de to adehye no anim se wo no de se enya yi ne se wo meye ye mampanyi a wo de emra soro kokora e na di betintim ho we de enye te se MPP amanyoko no de ni bi ye obi bedi bone na ya hwe ne han na wafa ne ho edi kwa omo prepare no ne se fata se ye de be pata omo so omo de ye be pe ama omo ne twato se yina yenim ne ekoso efa katasehye ene proye ho ene de se eyade a achi bebia aban ntimi nya ho hwe afempo ne wo ho ne se obi koye bone ana obi kowia oman ni sika na se bibia omanpenya se de ne se wo se omohwehwem na sa amanpenya na nkasa beba begina ho akase onipa ne nya hwe bunja no na wo yesa ema obia ensuro se obetam oman ni sika enti ewo se yes original efise sa sika no yera anka yesika yede beye empuntuo ama nipa no esika anka beboa ama oman netumpon enti ndc ba abaya eba no ye omo boy ho ban ene katasehye ne proye se wokoye bibi na omosaso omo a me ye president me mam beka bi mawo emrani ubedi se ne wo se ene udi enti omo mpese omo ba aban mu bia se NDC edi nkunima e wo se wu se wokọ ye bibi na yekohu sika wo ho mpase na echewa ene woni emrani na ebedi enti menka ne bebre senia Worry ye and Osando to so said 2020 general elections. Enipa miensa omo fe mu wu ye awotachima no. What is so bo edebo NPP amanyoko ne se wo manyina pintin anye hwehwemu bia esafata. Na yenim atorenchem bia eto ye wo ha. A tuo kasa ya yenuanom miensa ewo krom ha ewu ye. Obe ye mampanyi anase ye yiu se una udi oman ne kan e wo se aman ba ni nyina ye wodia emfa ho bebi omote emfa ho bebi omofri emfa ho esoma omosom enso efrimra ye nuanum yi eka bebi a ye to omutuo no ebi preprae omo a omudi ye kan ye omampanyi ene na bedi ekire omumbie omoano anka kosempo se kose ngesi ye no enya de anka wo sesi enso yenya ye nipa ba ko etuo kasa wo ejura yete commission of inquiry ya hwehwe mu omo tutuo no ya twe omo aso compensation omo tua ma omo epra eka
Yakasewi ya pe ena nipa ono so de ne de eto so chairman edema NDC amanyo konyera esiedu enketia enso de kakra eso ne de ne so president yana motoma Russia president matwa amagana president na baye shisha na anyeya wosi efri Russia efri Ukraine yampesa apani no so beba bedi eso asamba obraso na aba kwanya obefa so no wasiesie no afa so no wasiesie na manfo ho atoye na se amamuo ni se problem bi beba ubenya reason edi justify problem no ana ubenya nipa foforo bi edi sa asem no akoya ni ko mu dia se ne nkakra so afo nyina betimi aye edi say enuti yasramo mama ya nimere ewa abatu eso na ya choice ya be make no eno na be kire o my Ghana ya betramu from 2025 ekoyanim ye mistake ni akotoma atrofo yakotoma azanfo yakotoma amimfo wo monya ade akwase wo mo ne wo mo nkofo nko ade obia nkokowu ene na chese sa amamuo no ene age atum se ya pese etramu ekoyanim minim se makari ni mienu ahwe na munim de mode no ba ebeboa oman no yende yenim se niema makai nyina odi kari president Mahama obedi nkunim kura top a womo aka no ebia ento no enti adamu nyina se masa Kane mampeni yera John Dramani Mahama na probo ni mu no na sansemu ni na epiepie firi mu eba yen no oguso woni amanfo kasa no wasanso bo asembi so ya abeye chinyi wa shopa ewo omani mokoka se etichafo licensure exam si a omotro omodwo muntiti yewi a edibu sano kwa fedo mbetimi akwa abonten akokyere ade no se yeto abama no so meye wo mampanyi a obetwa sa licensure exams no emu enam so ama sofo abedi ekire ohwe nwomesua so yera John intimfodwo akokyere to social media say etoda Mahama na asa wo pese wo twe oman no ede ko ekire ni nsem ode betu dwani na eni ehwe hemfa wei na honorable Alex Tremaine enso de betu dwa say but I see John Dramani Mahama ni so no ebeboa atnetini niomem amadusua afa ne ntampa ediefra Act 778 Ghana Education Service Act 1 ehona sa assembly yedi hon komona no pay na efri Act 778 u Google se abu act no go ahead na but I say ajo me se koso ye samra no e 2008 era ku 4 pencil na otna hwa kopim se aka one day ama obi free aban mu no na o ascend to that Act 778 enti o hwa NDC buy na say provisions niama e wo samra no mu no ye free asedi ye adwuma na niama na ewo samra no mu ba ko ne se opaja training colleges colleges of education o yifri second cycle third cycle tertiary institution o ke samra kro na yedi won komoni o bo se eno so na e ka se mra no ka se yenti National Inspectorate Board NIB omne be ke se external supervisors of the Ghana ina no ma hwe schools so ame se de be ya teacher for be ya adwuma na teacher absenteeism so be confirm na samra na ka se yenti ba ku bi e fe na naka no kire se omo mbe curriculum ne assessment no nso so wo samra kro no mo samra kro na ne ka se yenti National Teaching Council National Teaching Council no so wo hwe omudwuma di e to so miensa aten si ho no mra kro no mu no o ka se National Teaching Council aboa na fe wotumi alliance teachers a wo Ghana ha nyina ebi se sabi driver for cry license so mo adwuma bia ukoma profession bia na license so mo enti the National Teaching Council no emo agwan ho se de be ya o betuma license teachers ni nyina enti no ye boaboa e ho se be ye ni amra naka no because enye ye pese ye na mum Act 778 sheye se enye saade no enti yenya emwa enye busia na eye mwa aye friend ni bro ni grant no so na saade o de bagane sikamu a eye 102 million Ghana ya Japan
aban ediche Ghana aban say onfa entity a teacher for ewo sua pon a omo ekekere omo ade no say de be ya omo be wie school no na omo abin say de be ya omo betimi akira de standard omo won to say bi wiase ba bi a teacher ni enti ne ba ne say ya nyu scientific we na say de ko that be ne akira say na 38 colleges of education ya tam omo na bibie ekoso akekere ekoso dia say omo wie school no a ye betimi ama omo probation bia botumi nsia ana afi na no ati no enam say omaye external examination. Honorable Alex Tremene ena yekoti na busia fe yenkwa homa no so na ye ne ama ne bofo kwame redu enkotwetwe enkomo entity e kire se papa bi fa ka e de free etifido mantamu se wo kọ asante wodru yo ka ne gina ya wo si no ase ne nisu biri no ase ne nisu echine de hu ya ne sitim kwame redu ena ba nan kopie mu e wo honum tienko ne nchen yenko bisa ne se eba ne semport na se no papa no ya de ne kwa supiti ana se ne dabre krampo eti sen kwame wote menka me mo ha mo akwa ba o. Hello Kwame. Kwame wo Kwame ma onese ka ka. Okay, me jiri se bibia aboko de. Okay, Kwame o boy amane se so me run about tope. Ana papa bi ebuhwe ye. Edebe na ekoso na eba ne sempoti. Akira mama ndo ase wie se de wodi kan apon ho e de atu edwa no na no pe be no wotwe e ne fa na sware ra about han ma woni se ahaya nkwanta kasi a kwanya e de ko isirim ene miamia hudu bebre sa ra about we de bedu han ma dos pa se kwanya hudu e fa so ko no dos na akira be no pe be no wotwe ne fa no na omu kire mu a omu amudi omu ni ko hie hu se anopai semu ka bia elodi nipa abe gina hadmo ayi ma omako mo miamia na numu na abranti a wadi mfie be ya na num ekone dude mu so Africa ni mu free ya na bag so ebodichi na yomu omo ani tia na kire se ebe Africa ni mu esi fom no na ekman se de nisu aye no wontan se watena ka ni mu na akere danti ana se info yare bi na won so enu obi ntumi hu eba amsa no wodi ni sesem nanim nika kremu ya kwa nim kakra bi na osan so de nsa to wana a wotunto de ma phone charger for bi ni ade admo a ode nsa to so jaji rahum kakra bro yi mi se free der so no a na kwa omuni ade to fo ho bro to ho na manfo mo ho ni se bi ende se ya ri ne wono so ana se info onu ankasa na atoko no ma na visa no na aye bia mo se omo be ko no ho na omo esodi mu ore de wa be mi ti be nu ekonsia eso no na wona won bi eyi abrejifo a mo ebo ban sa abrel mu enchen ko yi obesity se abreji bi a wo free edas mu aba be free to sisi a make say oda ha ebra oba ya mu do mo be hwe no peja na se no kon ede neki me ka se de omo peja no ede ne ko kuma se konfanachi ayar sa bi na akuya ko ke se de ne nye tie no a wan kan yi obi ntumi nkan kire se enya dia sa do atire na mo se do ore ni mfie no a obe fie due na num edi ko animu efi so bi atare ese no a o se jeans e wo fom e kambu black essential no enu echi no wo na atare no a ese so no a enu ne ye crop chia e kokwa blue essential mu eni ti do so bi ni sie bi ohunu anaso wa krase wo ba kuma se aba de sia no a akuya me ka se bi bi o ye oba so aba precision ya on be chiro be bi owo na nso so pe e kan which me can be say ye ka so free mu a na no kwabi betimi abamu tumi kase de yenhu le tibia na akusi akuya bedaswa eji ekira ise mafsan abaso free me da information free ho se yo bodi ne ko ne tibia tibigi se nyimre de esi wo na bla bomu bia no e ma amanfo eji na ye ni amanfo bi di nkomo e ma mu kire se dia omu si ehun wo so amuna about wo ma ye ko ti do mu so Kwame Kwame so me run about no e hoso twamfoni ne kire he fa pote e na sare hu semisi yo akuya hu se so amra about no wo chane ko efom kejetia efom no taka ni free esirum na eba na mini fanso sa a ebu ada no akọ kejetia no ni fa won mu na ben filling station bia ye share filling station no ne ho mu pe na afemi esi ya
because already get is a to continue what is happening. Nifie no so wa be say akua wo ni nfie no a ebe ya duanu 45 to 50 years na the bag e bo no e khaki bag bi na nso so e bo na chi eti bra to fo no na khaki bag ni na e kan ho na adansi de ka wo mu se e bra ni dina ho no police ni tu botom ni hu contact bia wa treasure botom e no chi ntu na o chi se ni phone ni chi botom na nam se na abasa harusu nti no ya bia wan antwentwen so kwa no mu ma no so to ka ni mu e ko fe se mpu o mbetime enya no kwati me wura precision de the big information the free 24 omudi enim na me buy medical to say central 24 mu and be PS wa omo e de ko ntino egusu aye hwe me dis edumre e beti ya ACBA eba na wo kasa woni amanfo ni betwetwe nkomo hello Kwame ba ye no ye ni wona na omo ben hono pa bi ene omo eji nkomo mamu so e kire se de amusiku tibia wo di free card mu a we see from ene community hono ema ene so omo di amane ni ebo yi sei osi free bus mu ana obedru mempaba ne anim nti odu ha no se ya na asa bibia gura no mu a otwe no se ya ene obofo nti obofo mo na wa se ne Ghana assemble na ye nyina yesuru obi anka no ba na police for enim wa mo hwe ba mo ahono nti be 7 minutes time no na me ka kire police ni ba ko se nipa ayesi nti mo ba ye no na mo nyina be gina ne so a ye peja ne si police for car no ma mo de no call hospital a friend of neighbor a friend of bus car nearby. At least or 60 years. I know they are normally and who be ne bag, then bag bonechi, and then Pabwa, Asian and Pabba, I don't go on because of my car. So I'm bag in the bonnet itself. Free bus museum and about piece or the South to piece museum. That's a movie or the South something. It's a movie and a tour. That's why they say, yeah, a form ya debina. Just a that's our or daho, best at 10 to 15 minutes. Abusiara ho seme si wo so me run about asantemantemu ene amadebo for Kwame Redu wedi akira ede ho amane ebeboy ne ebedan ye ho akwaja aboafo nkrato ede aba na mo bekaya ye social media no so no mo di achiache e Facebook Sompa TV Ghana no ye di video bi ebeto ho ya emrantie mienu bi omudi etuo ni asekan e kire sese de omo be ye ne sese omo chewa abonten a omo de sekan be wo so ya wadwen se nioma na ekita no mfa ma omori a ene sekan na be di e de agu video mu no aposifo no me ho so mu ye hwehwemu ye koba ye de ho amanebo eba be dan mu. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi agise wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 55
559802 meeting biem 0598559802 Edia was yet 1 media Brana Bosone Nida Toswat you Bako ni Beboja Trada Nadia Monte Tomoyeno Yadiama Ekraf Sompa fadi amuye. Onya kuku fisu muswa ko aso. Efi se je muye ye. Je se binsi ja. Se de fa fi fura krafo enyan Omo ni bie. Shone kura se. Omo ni bie mu. Yo ni bie mi fe mu no dia fa. And so mo dia afema mana proso. Everybody won shira mu. Bible si bi ohun krafo mu. Everybody go be shira. Se mo hu krafo mu. Everybody shira mu anu anya mo kese. Apapa mi so be mo kese pa. Amen. Na yesika na yentuma so a wobetimi dia ba. Afenso se niema bi ense ye. Ti se mo ene yanwan so a yebeje. Mo ye bi afie twemu no emu adanse de de mo amunim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi TV Emma Aketiapa. Yamagana de sheni na akwaba from tuberka siebo e was Sompa television so ne ogusu a ye cheche ne kakra edema ye tiefo ene yahwefo no hye nso se kase no beti bi e was Sompa 90.7 FM sanso ene be dan ne ho akofa Sompa 98.9 FM sanso ena Sompa 93.1 so beti kase no bi e wo ho no medical kase wa dwenche no nso sie no aya fa kojaye e was Sompa TV Ghana your social media platforms so Facebook, Instagram, YouTube, Twitter and TikTok ni na active repamono ya beke kai kase bono e de amamo sanso na sedebi wo hono mo a ya de be kwa Marketers Marketing Agency omo na kofa Mizo and 5G energy drink no e de abam cloud internet so e boy chidon repamono mechira o mechira kwan na wo hia omo nuoma ni bia watumi akomo nchen na won so wakoje wodi afedie yentoa ensem no esoi ye de video bi ekoto ye Facebook ne so na ye mantie mienu bi a wo mo de mo from ho se aputuoja gangsters na no mo kita entuo eni asekan ya wo mo chese bag bi ebo mechi na sa bag na ebo mechi no eno no mo ji ade hye nioma e de agum na so mo hyiaw no mo bisa o se fa osika bra fa mobile phone bra na sa wo ya ho lai bi a e ho a no mo de sekan no awo na wei e na posifo aduadua mu a akodo asa emrantie mienu wei edi ayensa kan e ye Kwame Sapon ene Ibrahim Mohammed Yeah, for the gang, you know. Oh, bag na bo mechi no. Eh, jiwa wa mi bisa say pie koye dey. Eh, jiwa gum. What I say, fany demon time. I can throw for pistol for rare gangsters. Yeah, whoa. When Jima be there, be whoa. Demon can chanana. Jim. Heme dread no. What I say, demon, her name demon. Hey, I can't show. What try put your gangsters, yeah, I need. Huh? Ubi obey Jimmy no. But when I need what I say, if any demon time, I can throw for pistol for rare gangsters. Yeah, whoa. When Jima be there, be whoa. Demon can chanana. Jim. Heme dread no. Demon gangsters aputoja gangsters enyanche wo modne de no dendende se echewa ye de be wo afia post for some pechiwe ne de no ma ye lem so wo ka ye ho e wo ye Facebook ni YouTube no so a wo be hu se de mranti afia de ma no dwum
wamo ayemre eno nso ensem enonom afi yentu asoi na yenkotitenani ya wo hwemra hyebedwafie abedwako wo honom ya wo hwa hoode ne ho nsem so yera Samuel Atachia no no wakasa ya wo kire se efri bra Magdan Group ede electrochem ebetintim honom no o manfo bo mechi wase mra so se edwumako bi reba betintim honom no o manfo be boage so na boa ama mpuntu so akonkan many I say a private Ghanaian and a company Ghana need a home I say or ya the titua a babu cocoa board should be about 10 times Yama Kwaya that salt undertaking a crown of a do preference will be a best but industrial salt refined salt and there's to me starting industrialization without salt at a salt door if I so be I didn't I am my quine, I say, Juma Papa will say, 18 timpa, name Ghana, send a ranking kind, and may improve your GDP. If you say, and your cocoa kwani here, Onyamia share multiple resources, natural resources, we should use it. Then moment the Abrahamic Akran say, so be what that traditional area, how Obi will say, Juma Papa, a bit sure man on Pesebe Coso. Man the kwan so krano ya twa baby amawa open private adwuma ya wa be fa na ye yes ha ma market say who produce so na ye beto na just what you make koso na yanko plan yanko kuma obi ya fa tudura semra omre ko a na make say won no baby akra no $88 million no so on the awura adwuma mu if you say no na say aban ma na omre so say ye ma kwan say obi wo kwa onyaa ye obesa ade no nkokwa as Yera Atachia Kasewie ya pe na ranking member no so ewo committee ni so bi Honorable John Jinapo enso church nsemu kakra edema yinsen ye hu so mo ye enchine ho adwuma se utifie obadwin se enchine de no ase edigu enkwan mu enchine ewo benefit bebre petrochemical industry se enchine na ye de se ye Frango ye nyikura no se betintim ye na se amount na tumpon a ye hia enchine ye bae so management ama ye hu se enyema nkakra bi ho a e se o man ye na ye de boa wo mo nti ye ko ye be kwa report ama speaker eni emresha bedwa nyina na ye hwe ne ye be ye ne timi de aboa wo mo na adwuma na tintim se tintim a ebe ma o man na tumpon tintim a ebe ma adwuma aba nti ayade a ye ne mpanyifo bedi za wo so na ye dinki chamudie ni akese ni abeya ye beti mambo to da must say ye Akasaye Yera John Jinapo afeyento so na yenko ensemfufro mu eyemoni musamo dada akosombo dam ya mpanyifo pone ho kakra ye nso no twifa omanfo so sese o majapade nom enam so ama presby asafo ne fa ewo New Jersey abrochimemu aya de hye no adoye kese ene emo anwa moto ensu egutuo mu eno moda ne akire edema de hye a wo mo ewo mepe na we ana sofo panyin ya wo New Jersey district no ekasa ye ade kye yen central for say wo mo de to mo ho so mo beboa na wo nipa sa ade no ha no ese ne japade no wo mo de sede ahye na funumu ema sofo no eye Reverend Dr. Ransford K Ewuku Jampo ne nsem ode ma ye no ebini the spillage na eba akosomo no it has affected some of the church members most of them and you know ye dwene ho say ebe fese so you be trying sase kakra na yetima ba na ye bebo mo ti na me ukra nyina na ye say in the present setting no eye mepe no it falls under Dangbeton Presbytery until the things are going to Dangbeton Presbytery of the President of Ghana. In the President of Ghana contributions somebody call here very good. It is when the GDC and Tadia can home on between us and Tadia in so on between Musio and Monsu de Bebre and I be motorbike. So for the media too almost one more Sasra about Paya Ediamon Bible can say me Yari and Mamma Shame accommodate me Mamma Gianni so come with the Mamma Musio Tia Mamma ya radin so eniama ekono ebi emo kotoku bebre emo no sesisimu nkitwa bebre nipa bebre nya bi ye wo eye sardine any oil
ade bi ade for man ye bia for it obi bia so e kan on dey want the bill ne am be ma de shirt any Lacoste and a mad straight dresses almost with Ashako Badia betumi e de akọ and I san wo issue bebre and a motorbikes so and so e kan na nipa wagina manfo no anamu eje sa motorbike ene mo ne anwane nsuo yi eye titinani edema okuapem presby asafo no Reverend Ebenezer Echampon wono so dase e kire nani so eni je sama American na New Jersey district no ase se o ma nya sa adwini senia nianu ho aka na wa be ye wa adom no eda ho ase sana Bible ka se yen yen unia ho kire na no waboa no ndi eda ho ase na megina yen a ye niama no nyina na mu adam ase bio na makase yen ni aso we are so much happy say okwa nipa ho akire ho papa isu a obenom aduan a wodi na dina aya contaminated into we are is going to be a relief ebe boa nipa bi papa nti yen a ye rigade no so ye dan wase motorbikes ni say ya de kese ma yen papa se na nsen akwan ni bibiri asen ya se wo motorbike a wa wutumi ye hare e onyame adwuma ni mu nti ebe boa yen nti ye dan wase megina Dangoton Presbytery chairperson so for Jaba anemu ene mankasa Akuapem Presbytery chairperson Reverend Siedu da mojina anemu eda New Jersey district no as papa na nyame hira won na won da bia wonya bi na won fa mo ahiafo na nyame be hira won. Reverend Ebenezer Echampon ya wetitinani edema Akuapem Presby asafo no ne ena busua ya dane ya kire ede emamo no ye to so ne akonsem foforo no na beye man tano kwa otoso miensa scholarship scheme no scholarship nhihye bi a wo mo aye ede ama de hye bi a wo mo abene a wo mo hye wo mo ni mo ade na nso ma wofo eni bi ya wo mo de betoa omusuku so ne santim na nanu matira nkonya aye awendie no wo hene poporo pa wo da no beye man tano kwa otoso miensa asan aye biem na wedie suafo makoma kudun wotwe na waso mo asene so de mbeko suku free scholarship wa bra wo mo entua kaprebam Reverend Simon Asamoah ena yetitinani ya wada sa scholarship scheme yi ano wono na jebre eni amane bofo etwetwe sansem we hu nkomo sa adawanwi mema fidan ye start ntie manko nkora nwotwe mema enan ema mo scholarship ni bi na afie so nkoda du ono so ya mo bi ono so sa mrema enum na ema so enum ye butan ne se de be ya se de me kan no ye be boa na nkora a omunim ade na nso ma wofo no omuni bi no we page omo na omotumi akomanim se de be ya ibenya akrachefo bebriwo brusa adawanwi mema fidan ye start ntie manko nkora nwotwe mema enan ema mo scholarship ni bi na afie nso nkoda du ono so ya mo bi ono so sa mrema enum na ema nso enum ye butan ne se de be ya se de me kan no ye be boa na nkora a omunim ade na nso ma wofo no omuni bi no we page omo na omotumi akomanim se de be ya ibenya akrachefo bebriwo brusa adawanwi mema fidan ye start ntie manko nkora Reverend akasawie ya pena de hye bi nso adomi eso omo so omo nso ekire wo mani so oyo my stand of us because e bi ono ma o secondary school onya mmoa na odi atwas the scholarship to omo ayi se be boy weda awonwi my ina enkaka na we secondary school almost 7 years na may apply universities say be menya kwanya wo but na sikasem ne your maintenance na ne enkoyi intimatina fiesa pay for us o man pay for na nyame ensure mo pa yento so ne enkopiemu e wo mfimfini mantem no mu en
ewia se ede November bosome no ne kwasi ada etosome ensa esi honom se wode kaikai ade hye wo mo fa ka kwanhie mu ehwere wo mo enkwa no wo mo hye wo mo ho fa na fi we de ne de wode kwahye so ewo emfimfini mantem mu enuntie na mo so ema National Road Safety mpanyifo ekopie mu wo dwumadie no ase bisanso ena nsore ne osoma hodo ne mpanyifo ekopie mu ewo honom bi GPRT mpanyifo nso ekobo mu bia ne afuto modema driver fo ne de esawaso na esawani nso nipa wogina National Road Safety Authority anamu ekasa ye emfimfini mantem panyi kwankyerefo a wada sa dwumako no ano Eralenda afote anan ene futu odema o manfo no oto so a kire o mo se ye twa kwan mu se ye tena kan mu mpo se ye ka hyen hodo a ye fi ye ni ye ma ye ni ena ho isa ne se ka kwanhia e ya de bia e wo honom wasanso de nkontaboi eto so ya na wo kire se wo hwe bosumi a etwa mu no nko a road accident a esi ye no eburo aha enso sanso ena mo fa mu wu ye no eburo wo ha enu ti we do sere e ya hweye do be sere so manfo no enye. The theme is justice. Na your slogan no remember, support and act. Se pese ye kai omo a omo ehwe omo nkwa ana omo prepra wa kwenhye mu. Se na de dwumedi a ebedi wo Choma Care Center ye support omo. And then we need to equally act. Nti niama ese ye a ebetimi de akwenhye no so abrase no. Eno so ese ye as road actors. Yeah, pushima safety no eba kwan ne so no. Basically no eno na ye. Ba wo hwe de nti a ye ba winiba in fact say we hwe ye akwenhye esisi e wo ye kwan ne so enye just this year for some time na akwenhye esisi wo ye kwan ne so a between Kasua eba Porting winiba apam this long stretch no ena yenya akwenhya pa na akwenhya no esia either say ye de omo ba Choma Care Center ana ye de omo call municipal hospital no ye tutu adwen no ena ye hu say say ye ba winiba ye ni onu omo benya esa nkita ho no se na ebe ye omo nso mbeti ya ase omo nso nya omo nso mo ye wo kwan ne so a especially in drivers no ayema akwenhya ba no from that angle no omo nso omo beboa na akwenhya na ba ase ma Melinda afotia na nene ena yekotie ye no ne se ka kwanhia ene apomuden ena munti National Road Safety Authority no e de apomuden ho akade ene nneoma hodo pina ekoma Winneba Trauma and Specialist Hospital so mo fan hwe omanfo e wo honom omakeka mo nsase no omunya ensua egutu mu sanso ena nneoma ye de siesie ho akade ye de ko edua so ene apomuden ho akade bit is a bandage and a mother peso at the Koma War Mom. Central Regional Manager at the National Insurance Commission, Madame Nicolina Naye, one in the Gina Hospital no anemo, a dasi. Bimboa na car no car insurance in him. And I said driver no undi in fear or say udi and sana walk or kaka. And I say ne license they wu and na crown cra license. These are the cases are eba a hard dream ye papa. A son say yemra ne say obia or cashin bia or say onya ni driving license. Na driving license no with the 18 years econo ubenya driving license. But driving license and screw so levels woman say won't Drew Pempensua, Wobetumi can commercial car, want to make commercial car. But ye who cases Nibia Eba, na Nipanidi 20 years. Ebin cry ye 18, 19 years. No car commercial car. Or car make shaka so na accident is here. Send a mra city sieno and no na insurance company need the bedi juma. Into who insurance company Obeka say won't Drew Emra what the bear car commercial car na omo akase yen to me into ya. Then no repudiation until na ebasa now ye de abaye. Into abaye ho so a National Insurance Commission the ye ne a ye friend no motor compensation fund eka ye juma ne hu say ye beboa for such victims ma omo enya bibi kakra on mekasa on humanitarian say ye de boa say nipa na we pra ana nipa na waka baby aja ne busuafo no ne ma na ade no ye beboa Madame Nicolina na futuo kakra
and we are what day a pay. So Sanso and a Yura Michael Pepra, Assistant Health Service Administrator, Yawa Asupiti Honomoso, one who cried the word de Nije, and no Sibo, and Yamanabo for Ekasaya Chese, and no Maya Musaka and the Babua, Amomujumedian, I have from. Let's see the National Road Safety Authority as for their kind gesture, this timely support. I mean, this has really come to aid us, enhance our service delivery here at Trauma and Specialist Hospital, Winneba. So we wish to express our profound gratitude or appreciation to the National Road Safety Authority and all the external stakeholders. And then we wish to give them the assurance that these medical supplies and these consumables and then the toiletries that have been supplied, we will use them for the purpose for which they have been donated. Nipoka say Yura Michael Peprawodini Juma Ewo National Road Safety Authority any Winneba Trauma and Specialist Hospital Afeyenko Yekaseboden Ewo Jama North Abato Empeswa so this year prem owo honomo no Honorable Solomon Owusu no penyi wa pemu akase Sabre de will be and hobe to me a challenge no. It's an say MPD brand de eyo noa and na ekonoje bre eto ne boase e chechensin fo bi mu edema yen central for. We are thinking about the larger party. It is not about the individual me home, but ye she nipa oba obeboa na sit na fie nsa no. That is why I have stuck my neck out. Had it not been that, said this nipa numpe na di ojama no for manya bia dia senka okay. But it will be when you are in a group, you should think about the larger group. Not yourself. Man kasa me de manya me ho awienti mama ka me mfa ho. Me feel say me kwa me na metimi age seat no. Na me gisi ho so no say nyame ya do me kodu parliament and that metimi anya position. And that is where I metimi use those position. And I am thinking about the people. Now no me kwa akra na no adam but makoji factory about one district one factory. Cashew processing factory basam arrangement bia I set. The multinational company business development manager. Wa be fa district mu nyina akọ. Yeah, I must say asase mo hwehwe asase 1,000 acres of land. Anti any problem. And the technical officer the way assessment. So yeah, mo bibi awie. Yeah, me so na no me di ho komo Minister of Trade under one district one factory. Okay. Trade ministry no. The me culture delegates ne say mo ni madwuma my I have had just 2 years. Yeah, na bi medwun say manya 3 years and as 4 years. It's just 2 years. Nti omo hwe adwuma my den my na emboa me dey abo individually. Ye di nkofo ni mpe adwuma mo those kind of things. No na say utimi ye as a leader e dey bo nkofo. I say nko na dey bia wo ko oni ma do ba bia one be signed up. And we are poised to help them. And the general populace, so no, Ejuma ye na omunya somfa so. Yamane bofo na na ya wamankwa na bobo nsem nyina no ede eba ya sira kese bi wo hono a yemfama Ketchus Marketing Agency omakofa Mezo fruit drink and Mexa 5G energy drink ede aba nsane de na kono ehote unya bi eserve wo program asepa ebeti wani mprekupesa ne se eya brochirensa na bone da phone call to betumi kra be fabi na wonso wakoton wo be piemu e wo be bia Sompa TV ne Sompa FM office bia wa wo benye bi atosanso ene be bia 21st clinic wo bia ensano bi e wo honti ya borura ho na wonso koje wo de ohia na dodo ena ato a wo betumi afre 0246 270 221 0246 270 221 sanso na migusu ameka ka wo se Sompa chede no yegusu a ye frefre mo se mo fomo dia mo wono embe so yasne on media ya boy ye ho asie se e be che kunafo de ya boy ye ho asie se de sere be che kunafo na funu mu ma enu ti bia wo so pesa wo ye adoye wo betime de odi a wono se ye mo anwa sardine entoma bayire bibia wo bia laptop computer phone bibia wo betumi e de abeka ye de no ho ne adane akire e de amakunafo no na ayefe na ayeka me bi so ye sika e na pesa wo de ma wo betumi e de atomomo number we so e ye sika sem ne de me fa ne boko e ye 0598 559 802 0598 559 802 edi obehu eye Terra One Media anase Blessed Foster na me kwasonso a
ada 3A Herbal Center for same wo muni medwuma ne so koko nko a eno mutu asenti se koko na fifiri wo sa pai moja won se kom 3A co capsules ne bi no mo a ebe hyew koko na so flood ama won so apomore no SCP na esita se koko no eja wa yemutim wunya 3A co capsules ne bi a ebetumi aboa wo pa eno ne nya na Ghana ha sei ubenya bi awa Colinac Denny Herbal Misty Herbal and Apidan kubetimi so after 0546 107 107 0546 107 107 21st clinic and so the sciatica expert eba na sciatica ya wayete efiri sisimu etwase ekopem ye 19 de ye wo mo na mo bo tu sciatica na se efiri honom de amaye wo sciatica nti wo gina ho cha na wo bre wo sciatica nti wo tena se cha wontumi na adani su eni entietiemu mesre tutumi kanako 21st clinic Ghana hafa ne na ya branches no ya twi ade abenwo eni to betimi akohonom na won so wakogye wayaresa na wonim se eye sciatica ne nkompo ne yetu ase se eye diabetes se eye stomach ulcer ne na wodidru honoma adokota fonim de fonom eni necessary wo mo abene wo mo ho fa mo obotere wo mo adwuna mo so na wo mo ahwewo wo mo ma no eye 0540 311 311 0540 311 311 Express Group for so boy e dia kwa brochire e bia wo pese wo kosua dia wa brochire e bia pese wo ko vacation wo sheda ko trip wo ko hwe dia ko so obi man so wo do ho kodam Express Group wo plane ticket wo see we service ni na on be hwe ho asem aka e de amount kuma se wo be ho mo e wa safo labor na about sanso e nan kran wo kaneshi first light hono mo pe takra de wo hono mo bi sunyan so sa e wo Silver House High Court hono mo pe e na wo be hu ye afa yanko Tabita Clinic aseye wo mo boeba no prostate dia wo mo ye number 1 wo kware bia so e free screening ti akohonom na ye hwe so prostate na crampo era sen e koyi ana se bibia techema na ye fa dro enkantu ase free honom enfama enkran ye wo Madina Firestone Footbridge honom pen ena kuma senso be hu ye e wo so flying alignment ho ye ni alignment no mpo ena edi ehwe no mu takwa ne takraden so yakobo ye nsese wo honom a ye tu ya de ase gidi ye man so 0202 347 4647 ebiem 0202 347 647 abe Herbal Clinic so low sperm count hon expert ene na musan de bia wodru ho no ma adokota fo no beboa no mayisa oha na free video mu e de amount say ye koko na etetewo menstrual disorders ni na ma mi abe atena say ya wosa ya de sickle cell test no ye bi tana so apatrapa new site hono pen ena be hu abe Herbal Clinic ye man so 0243 345 392 Cloud internet the fastest internet in the world. The beer will be your office for internet around the world 247 Wi-Fi and network system in na a juma dia a cloud internet for chain and now beko ye bono suda form siga kuma be pana betia and your Wi-Fi no washroom ni na ye be ma Wi-Fi ewo honum top high and your ewa sentimental mu ye le love from no edi ehwe ni mu wo betime so atro en krata ewo support@cloudghana.com when say cloud internet there the future can't wait. After you so as Herbal Clinic kaseda kase pa en confirm o mesane so mo so boy chi edom premature ejaculation any cancer ne candidates so dey po ne de edom ba mo a eno mo hwe e wo sa kwan ne so Oshim School Junction ene barekase e honom eno mo butuo o mo man so 0243 282 629 0243 282 I care Herbal Clinic and so I resefie or makofa paroni bam sisi ya de dropa what the count sisi ya entertainment nu pe na usisi no assign enya na ho den hapati ne so boa amamoje die widie ne mofu sane eyi how bia afu ni pedue ne mu Fredimans e wadro ni bisanso e na Danny Herbal Colinac Misty Herbal e na have me pharmacy shop Herbal shop bora mu ba bia unso ubenya wadro we si ne begina ne de Sompa TV
TV ewi apram tebre kase no esie da se samoje bena muti ansana na seda kase pa enkoma yesemufo panyi yewura asante yeboa Benedict kukwamuni na ejina na chi ya Grace nseka ho bi na akosua sumwa obepia mu ofiri da mo so dia systematic press on fa na dwuma ni agro na DJ Papatos ono so chinchin fidie no edema omuni na ahoodin ewo mu bia unity eka ho abawa Sarah na one hene e champon me so America say ebe somo eye akuabo achewa asempa yetie ebiem better say samoje bre na mutie kase dia de to so eye sompan komo ohene ni ama kracha da zos of mami premani obetina say na wadanda dwumedie no edi amamo masunsu bodin o say nyame Sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enu ti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 9